Bon, moi tu no, bet solo l'entité Answalo na Kikongo na Mungutuba. Avant mon code Nenzo, avant mon code Nenzo. Bon. Et avec que solo le membre va mi pelo. Ben mos ben getala. Wap mutindu di bundi va mi pelo. Kena kusalaka na bampangi ya beto na bibushi ya beto. Ba enme kotana mambe bayo ya bousseur baiki amoska na buzonza yao bacha ba moska na buzonza yao maison za refus ba wamio ba labea ya ba mipelo mtkena zonza yao donc na nswalu betke bulte tiao ben wa ben mosi faso mi pelo kele wapi ki salu mi pelo ya di bundi ya ba mi pelo ke na salaka vous me comprendre ba mos ke na zonzo yao bet ve ke na zonzo yao ba me ki zonzo na banzonzo ya baba mosi donc bet ke bak banzonzo ya baou bet ke buli benya donc me biktete ki dum ya toma biru ya kufunguka samubula nzonzolia yi et puis ba mon kan ki dumdum ya tomabil voilà donc muge vutulia wa après muge tout moi volume et muge boulia religieuse fondée par vos prédécesseurs. À ce niveau, je proposerai que le budget du diocèse prenne aussi en compte les sœurs et les religieux diocésains. Je veux dire que les sœurs et les religieux diocésains soient payés par le diocèse plutôt que par leur communauté respective. Car à ce niveau, Père évêque, elles sont nombreuses, nos sœurs religieuses, toutes communautés confondues, qui sont exploitées dans tous les sens du mot à cause de leur précarité financière. Bon, bel mosmin makou donc di bundu ya mi pelo ina bak pesave même moi ndambia lufuta na ba milongi ya bao ba kento nyonso tuina bibusi ba mama ba nyonso kuna kotkuna ba kuna zonske ba kena mambia ya kusambil quoi. Donc si ba kena nsatu ya kusuma ba caleçon ya bao kusuma ba soutien ya bao il faut banti ya di bundu donc ngena mu ninge kuna kusambila ntang nyoso mutke tatamanaka na unapisa ba makap di bundu ya ba mipelo kile mana même kupes même bao même wandam ya maza na kusu même benuza ba kento le ngoni ke kumaka ba kaka baketala ba mambe ba période donc même ba garniture ya ba umpe ni di bundu ke pesaba c'est-à-dire que ba mi pelo ba mos pa ke zo lufuta façon que na buzonza ka la beya ya mupeli angusation ba mami kuna ba mambe metala inke ya ngudi na kutuba ni ya kaka in vana kaka mayele bao bagana sos kusala na sos kunat bantu ya mpangala na nzila ngusani nanka ya mtanto mukui betu bana bako yine yake lutuve yine yake luta ve ngana waka donc mi pelo kezwa lufuta ni kumenge talabao na kacha basutani ya bao bakana ba makang mingi na nganda ba kent mingi ba kaka kuna buta babana na mbonge di bundu bele bakezwa ba mbonge lufutina na makabu yina ngena munke pesaka baken niminaka ba kentin ke samla na baba milongi ya bao imba kezondambia ba sœur kezwa ba atakima. Il me comprend. Ben metal ba mi pelo ba nge tambla ben mambia nzambi oh non ku kabula pilia yi me baken ni mina mbongi na bakento ben metal ina ya mutinde di bunde bet mizak beto kotana le monde ya malmalu ya mokumaka ketna bakal ke kak façon aussi na mambia jambe ba bisalu ba jamba lufuta buzitu ya kento
faut que vous étiez place na bakala vous étiez place na kent mais mi pelo ke na kulemana na kusalia donc ba yin baga zonza ba sœur ke bangambia ba ke bangambia ba mi pelo ba yin ke lubata ba sutani na ba me kumanet ba kento donc ba kentin ke sala na dibundu ke kombola ba dibundu ya bawo ku yilika ba table bawo ku lambila bawo ba ke bangambia bawo yini dibundu ya ba mi pelo vous me comprendre il faut se mettre zona beno basika na kati ya mabundi église exit ndandu kele kunve ba mi pelo ke na kati ya mambo mwesi ya compliqué mu yibya mbong ni bao kumwangisha makwele babantu ni bao kuvumba bantu na nkumbi ya yisi ya mundele kak ni bao kuniminaka ba bibusi ya betini ke salana bao yinge na kati ya mambi ya bao mwambongo mamadia donc bana kudia na kunwa mambo nkilaje na suka ya dimpa ya kidiatulu na mwa kisulu na kati na mwa maza na mwa sucre il faut babancha di bundu puis pese baya elle me comprend donc ba sœur ya kaka côté ben talaba kuna ibusi ya kaka ba me kumaka kuna sala même kuna sugla binkuti ya bamboshi samba kuzwa mwa mfutulu ya ngonda ba mipelo emetal munfa kana zonza mambia ni bamboshi kana zonza ya ni labe ya bao kana zonza ya kibi ba sœur min ke talen ba melwa kitambala ba mezonzo muke sœur ya ba mipelo muke kibushi kuna na ba mipelo mpasi kana bao pasi na kudia ni dibundu ningena mundu ninge kuna pesa makabu luminyoso me mbongi bete tulana makabu mipel me bakame kanga ya kuma ya bakwa na basutane ba benge talba na ngana na mwa bakwen bakena kunwa lungwile ya bao bugandi ya bao kele wele ya bao na ba fi na kote il me comprend e baken nimina ba kento inge salila ba inge lamla ba baken nimina ba kentin madia yan moskina buzonza yawa ba sœur ba busin me kuma exploiter. Il me comprend. Ben basik na kati ya mabundu. Kila tubila benya bambal mingi. Ben basik na kati ya mabundu. Tata nzami ke kuna diaka ve. L'église existe. Ben tubila benya de puntama. Surtout ben ba Congo. Ben basik na kati ya mabundi. Yavan mipelo, misioni, bangunza, kimbangis, ba catholique, ba babunyo solinza, ba salutis, ba pentecôtiste. Surtout bas églises ba tu bas églises ya kulala o bas églises de réveil ben baski na kati mabudu luvunu na luvunu ke kuna tata nzam ke kunve ba ke kuna ku exploiter beno utaisi ben pas dal bana ba mosi mi pelo ke na kuzwa mbongo me kansi ba ke na kukondwa na kupesa mwa pata na bibusi ke sala in ke lwata bitanga ke zaro bet ke ba sœur ba mosi ke na tubayawa na banzonzo ya ba mosi ya muntu ya kati ya ke na kutubayawa. Il me comprend. Muke bouli dia benu, sa ben kuwaya bien parce que ben ke trona in tungolo. Ben ba Congo. Muke bouli dia kia. Ben kuwa. Religieuse fondée par vos prédécesseurs. À ce niveau, je proposerai que le budget du diocèse prenne aussi en compte les sœurs et les religieux diocésains. Je veux dire que les sœurs et les religieux diocésains soient payés par le diocèse plutôt que par leur communauté respective. Car à ce niveau, Père évêque, elles sont nombreuses, nos sœurs religieuses, toutes communautés confondues, qui sont exploitées dans tous les sens du mot à cause de leur précarité financière. Vous me comprenez, hein? Donc, ma soeur, il m'a dit que na mabunde ba ipeli na mpasi na mpasi. Pas na mpasi. Vous me comprenez? Mi pelle mes ombons. Vatican ya ba una me pesa ba budget. Le foot ngonda. Hein? Na zule ina ben ke bweli aka ba inike sala sam na bao. Maja ya bao ya ntang nyos. Kulwati ya bao. Moi ba savon ya ba nkabi na usukul binkuti même binkuti na ni ba avec sukula ya to bakina mbongo bake pesa ba na yin men ke bolia ka ba makabu yin men ko na pesa ka
ya mbongo il mena kuna pesa ko ba dime ba kabu ya ba mingu nyonso il mena kuna pesa na mabuni seben bolie na yina makabu ya nature parce que zone ya lumputu ba dan seben ko pesa moi ba nguba moi ba mbala moi makayabu et quand vous êtes là qu'on appelle ça bankabkun ba masaki madeso vous ne comprenez il me peut me récupérer mi peli ya benga tala na ba soutania ba me récupérer na manyiba ko beaucoup ba copine ba ba makangi ba ba ko zonda ko ba ke baska na ba kentu na manima ba me ko sa ba ken bivu ben tala même na Zaïre mi ngena ko manga me ba kana mfume ba kun metubil ba ke fo mendi meno ba banya beli kuni siba kana ya mingi ba milandu ya benga tala ya tal ba kent mi ngena ba ban kena ba na kacha kundul pe banya luvunu kuna yingsa ben kumya nzambi luvuna ne kuma me ku tulu tombe na kacha di bundi anga na tata nzambi luvunu na luvunu nzambi abeto in Bangkok abeto ni samlaka ke diave ba me ku tulu yisi aba ya ba mundele ben me comprendre donc mi pelo bengetala ba ke nimina mbongo ba bibushi abeti ni ke luata ba bitamal na zulu ina raison da ba ke ba sœur ba ke zo ba atakim ba no kusume mo ba garniture moi qui kimba que cela quand on va période benza que moi na kento si avant comme na ménopause nango nenge tala ba période yandi na bime hygiénique yandi faut en vana ba garniture ba bim tout et ba bibushine quel kondo akusumba ni di bundu que kuna pesa baya nanga na tubaya labe ya ba mosi kana tubaya na di bundu ya ba ya mosi na Kongo ya ba ya mosi akintwadi Kongo ya nkadi ampe ba mutantu mukuyu benga ko comprendre ben baski na mabundu donc si ntango ben ko na pesaka sakya bangasi na mupelo na soutenance mupel men nangu na betu na zula ki na ki yembo yandi me baluku na mnyuka na pesa na copine yenu batata mama mambia ke compliqué tangi ke pesa ke kuseka me yake makedika bamosi no ku pesa diabeto babizongé ça veut dire yoki avec boulia ben me comprend ben kabula ka ben ko na kabul la ben kabula la bet que du rêver et que la vient soal ben me comprend ben kabulia ben kabula ben me comprend ben zeng ben fils no ben comprend yin getete munimi ya ba mipelo bakana kulemana ku kabula mbongina dibundu ke kuza pesa na mbongina mfumi ya ba mipelo ya Vatican que foutia que pesa bao ba ke bakaba ku bumba ya ba kunimza kunimya ba bibusha beto ba ke nyuna ba bibusha beto ben me comprend e ba ke kuna yengsa ben kum ya tata nzambi ya ba ya mundele me comprend ben quoi dia diambe zola. Cet héritage a fructifié, Monseigneur, c'est aussi notre liturgie. Sur ce point, force est de constater que le lari comme langue liturgique tend à disparaître et supplanté par d'autres langues. Et cette cabale est bien entretenue avec la complicité des prêtres du diocèse qui nourrissent un complexe d'infériorité à l'égard de notre culture. Ainsi, je m'interroge, qu'avons-nous fait de tous ces trésors, de ce patrimoine liturgique hérité de Monseigneur Batantou, Monseigneur Théophile Mbemba, de Tata Mbindi, de l'abbé Isidore Malonga, l'abbé Deninga Vanou, Tata Mbouya, il y a Moïse Banyakina, il y a Christian Mawuku, il y a Basile Jakabana et bien d'autres. Père évêque, parlons un peu de cette langue lingala qu'on veut subtilement imposer dans l'Église. Tout d'abord, le lingala est une langue clanique parlée par la tribu Ngala de l'Équateur en RDC. C'est donc avant tout une langue tribale, étrangère, que les Congolais de la RDC ont réussi à élever au rang national, au même titre que le Kiluba et le Swahili. Le lingala n'est donc pas une langue appartenant à une quelconque tribu ou ethnie de notre pays. Aucune région de notre pays n'a pour lingala comme langue vernaculaire. Jusqu'à preuve du contraire,
le Congo, Brazzaville, est l'un des rares pays d'Afrique qui n'a jamais réussi à élever au rang national une langue ethnique. Mais pourquoi cet acharnement contre le Lari? Bon, Mouga Soukniguna, si ben comprendre ba membre que tu l'as ben non, faut ben comprendre ya bien. Yai mupelo me kuiza ku yaula na mfumya baou magazonzaka bienvenue ba mamikisa ina nkadi ampe mamtantu mukuyu me tout la mfumya di bundia ba kuna na bwale ba kuna na Kongo ya ba ya Mose Kintwa ya Luvunu ya mayuye ya muyibi ya kufa bampang ya kuyiba mbongo ya kuvedisa ya kumwangisa ina me tulan kuna me bienvenue ba mamikisa kemone mu Kongo ya me tulan kuna samente kisba Kongo qui m'entretient salaka elle m'a mis quoi ya cardinal les 1000 beyenda elle me pèse dans cadre un peu mutatu moko ben mo son metal busy hein mais que vous non mais ça me qui même mwangisa baba ni sos ku mwangisa ndiam ya cardinal les 1000 beyenda ben talaba mambina bet dame sur bet dame ben talanyo stuina mais yan pesaka mi quoi ya cardinal les 1000 beyenda dans cadre un peu mutatu kuyu elle m'a dit penser que cadre un peu mutatu kuyu que lenda na ku diamisa qui yenga banya Soudan na fédération ya Congo. Vous me comprenez? Mais non ba me pesiandi qui sali ya zoli ni wapina ni ku katula bandinga nyonso ya ba Congo na kati di bundi ya bawe. Vous me comprenez? Ni ya ben mkana utela mopeli ya ba mosi ai commencer ku yaula. Donc maintenant ba kana kuzamisa wapi ndinga lingala enfin sobe tubila benyao lingala kendingi ya bakolon ni banani ni bamboshi bancha zulu parce que ndingi ni bakazunza lingala in katkaka na Zaire ya kelvo que peut-être na skutali sa bampanga ya becha Zaire ntim pasi mais bah faut pas comprendre que si na boile ba na Zaire bancha Rwanda vous a imposé Kinyarwanda ya bao sibazola ndimambi hein vous me comprendre ba reçu ko imposé au sana kumangisa ba repère nyonsu peut-être tout bas Kinshasa que boile ba Congo Kinshasa que boile ba Congo ba me réussir na ku katundinga ba Congo même ki Congo ba me katuli akuna na kutula lingala na ko imposer lingala na mayele bao na muncha ba Mobutu vous me comprendre in basala donc les petits dans zona lingala faut pas ya fouemi ça ntime bampanga becha Zaire parce que na bao ya que langue nationale mais na beto ya mokuma langue ndinga ya colon parce que colon que na ko imposer kia et colon que na ko sala ni kianga ko utiliser di bundi ba mipelo sambaza que ba me batete na katia mpangala ba me katul kilari benza ke na ba bun mingi ba mipelo ba lo sambulu ba zo na ba culte même ba mikung mingi kia kuyimbila na kilari balusamula kaka ba culte kaka evana na kilari mais ba mamikisa mezo musiku muswa na misiku mekatuka na nkari mpe mutantu mukuyu il me ko négocier mambia depuis Vatican ya bao ya Luvunu samba zimisa bandingi ya beto vous me comprenez puis tu baza que bancha beto mingi kia kukangam na ba mabundu ina mami ya beto bangkok ya beto bakuluntu bushi ya beto mingi kia kukangama akati di bundi ya ba mipelo vous me comprendre na ba mezo wa so bet ke sala na kuzibiswa bancha nzilo kwa na kwen builba ko teba ya kwen bumama ba refuge ya beto nza ke bancha beto le ba ke talampa si ba ko na se refuge na Tanzania ba ke kanisi no nzam ke kulmuki na dizulu na kuyidik mambe beto o mambe beto na kuyidik ni beto mosi ya mosi nzam bizonza yawa le temps de la grâce de la main est terminé ni kumba mindel me kuzu vunil be na kuzona beto ko nzila be ni yisi ya beto ole ba na tibe no yisi ya mundombe faso ba mosi ba ke sambla na Vatican hein benza mambe ba mosi na Vatican ba ke sambla yisu ya ndombi na mami ya ndombi hein mona société kutala vous avez si qui na téléphone ou na téléphone mo na kusala live que mu la kisbe no faso ba mosi na Vatican nzambia ba imba ke sambla yisi ya mundombe
yisi ya mundombe mwani ya bébé ya yisi ya mundombe na mame ya mari ya mundombe maintenant na ben ba kuza tout beno yisi ya mundele muzabe si mungetali awa romunza mpesi munduve Andrea geni na telefone ya hein na sosaya na nswal nyonso avant mukota hein yake mwa solo là voilà. Ah, batata na mamba mambia yake kokoko nditali mekansi bakongo kena kukondwa na kufungula makutu na kubakula mutindu ndinga kena kutubila bawo fasoba mambo kena kukwendila mingi kena kusalate ntembe mume bakulia mume talia ha mume talia ben metala yae ba mosi mipelo na yisha ndombe na Vatican ya bao ben metala yae mami ya yisu yae mami ya yisha mundombe ben mena tala ben mosi hein yae mami ya yisu muzabe sibina tala bien hein yae yisu bébé mena tala ni yisu na mami yani kendombe hein bon muko bagja ka kizizi ya zoli awa papin kwenda ine ka Benoît 16 ben mani boklaen na papin kotaka yaike na kimfumi ya baka na François awa wake bazole na mantwala ya yisu ya mundombe na Vatican muzabe sibengeta bibi musale na marke na nene ah voilà bentala batata hein ah muzabe si bengeta lia bien muzabe si bengeta lia bien mais ba être publié dia kiawa ben na YouTube partout bentala ya ni papier kuendaka ya enda kila waye ya ni papier kota François ya ni Benoît 16 no bental ba bagana samla mantola Maria ndombe na Yisu ya ndombe ben metala ba mosia munimi ya ba mipelo baza ke vrai nzambi ke nzambi ya ndombe me beno ben ke samblaka nzambi ya mundele bentalia kawa yeye na ba emission ba mosia bental kune Yisu ya ndombe na Maria ndombe awa na Vatican bentalia awa bawe yawa yeye ba pape bakulunta dibundi ya ba mipelo yina me basiki yanyei yin me koti yanyei meno bentana tableau na kana manyimine tableau ya mundombe Yisu ya ndombe na mami ya ndombe ben metala ba mosia batata mais tout même dans l'anglais mais tout bas Pope Francis and Pope ba mosia boglango wa mkumbina had a 45-minute private talk donc basaraka ba minute makumi iya na tano na kusolola na mantwali ya Yisu ya mundombe na Yisu nani publié kia MSNBC chaîne ya bamos pa mindele publié yao bentaliaka mulaxia beno bamos ya Yisu ya mundombe na Yisu ya mundombe ben metal donc munini ya bao yakele bamos bake manga kutubil beno nzam kenani ben me comprendre mais ben ke kuna bao kana mantola Yisu ya luvunu ben me comprendre mugala kisi ben dia kisi mo so mon metalawa mo me kabul me na mura bet kuna ben getala mu pelo ya luvunu ande pange be jeve birangi ke live muzave andani ke live hein muzave ka ya Amazon ka ya bubi ya kuzave bon muga jure ko anve ben metal luvunye ben metal hein yai mu pelo ka monseigneur na Yisu ya luvunu mais bamos ba kulunta di bundu kena mantola Yisu ya ndombe ben me comprendre luvunu ba kuzak tun la kacha beno in magana la saben ba pongi in ba mo même pes muswa na kukatuba ndingi ya ba Kongo na kacha lusamulu ya bao yake liki kumwangisa ba Kongo ben me comprendre kote ben mane kuna bumanaka na kwen katun mwa kiadi mwa bidilu manyongo bakena ku bakomanse ko enkang pe kuna bakomanse ko enkang ben pe sing na lakuna ben me comprendre yai ni mupeli ba moskana tuba yao mais en kuizana nzonzo la façon mutubla ben non bilumbu taka
na kui laptila zola na yengi ya beto ba Congo yanza ke mambini ke salama do pintama e yana nke kuna na kata di bunda me kanga makuna yanza ke ni yake na kusalama baka na manisabet malem me bental ba mipel ke mingi bancha beto ba Congo me baka na kacha mambi ya na ngwisa na nkada mpe mtantu mukuyu di ba kotisa ka mukuyu na kacha di bundu ben me comprendre ba me kotis ba mbosi ini ba bancha tete kuza tubana beto oh non beto lemvukil bao li peli ya li vunu ben me comprendre donc majele ba me kuma na kukatul ba ndingi ya ba Congo na kacha di bundi ya bao me kansi baka na kutulaka ndinga ni ya ba mbosi donc lingala na kati donc na kacha mpangala mama mini ke zonaka kilari ou ki Congo ki angala lensa di ave lusambulu na di bundi ya ba luvunu na kilari una ki angala una ki Congo na kacha bwenza ba mami bani salama ba kulte bao ngeta ba mami ke yimba memenyo mu Yesu balen sali ave na kacha di bundi bao na kibembe balen sali ave au na kitsangi na kidondo na kinkengi babu sambulu ke jave na di bundi ba ya ba mipelo ya luvunu eni bienvenue baba mikisa yingi ya kutelam na mukuyu me kwisi na kwisi amisi mambia sa musiku mekatuka na mfumi ya di vunu di bundi ya satana di bundi ya ba mipelo di bundi ya ba misioni di bundi ya ba ngunza di bundi ya ba salutis ba kimbangis ba pentecotis di bundu ya ba kimbangist na kati ya Kongo ya ba luvunu ni nkadampe mutatu mukuyu sasu Denis Mature mudaome mucha isi ya nzenza me tuvilba ke obandinga ba Congo len vandi ya kunve be metala sinodo na ba misioni ba commencer kotis ba moshi kisele ba tata ndundu commencer mwanga na ba mezake oh ba kongi nyoske bana ela ba bem kune na kacha ba lari kune na kacha ba vilu kune na kacha ba yakune mingi kena kacha di bundu ya ba misioni kote nsik muskele batata ndundu bani kuganga batata mbama in batata mekotima me nyingi sa di bundu ba me kotisi lengal na kati nsik mus me kima de me comprendre nsik mus me chali non sir de me comprendre Nsikumuz me chale. Luvunu. Me comprendre. Awa meno ba mipelo. Bienvenue ba mami kisa mami yange. Muna tublange ya. Mami yange. De bundi ya luvunu. De bundi ya mayuya. Kisari yankane mpa mtantu mukuyu. Doba mami ya betini ke wana kacha babuali na. Inba kuna tulija bao nzambi ya luvunu. Yisi ya mundele bamos mindele na mizim na munimi ya baba mfumi ya dibundu kena sambila yisi ya mundombe nge mama tata yisi ya mundombe mipelo ya vatiko ba mfumi ya dibundu kena kusambila mela tuspen bizizi muko tudia yakun ben kabul donc baba kena waba nzonzo la bandingi ya bamboshi na kukatula ben manga kusambili yisi ya mundele faso ba mfume di bundi ya luvunu yae benga na tala yana kana usamna yisi mundombe zoba yana kana mantola yisi ya kizizi ya yisi ya mundele mundombe mepesa yisi ya mundele kasi bental ba mos mipelo mipelo ya mindele ba mosi bentala wa yisi ya ndombe na mami ene mundombe awa na Vatican bakelawa yei papine kwenda ine kibobe yake la wewe papine kibobe yake la wewe ni papi baya kota ye na mantwala ya yisi ya ndombi na mami aina mundombe bental diaka wa yisi ya mundombe na mami aina mundombe bental bawa ba
ba mfumu ya mipelo, mfumu ya mupelo yenza zame di bunde ya mipelo na mantwala ya yisi ya ndombe na mame ya ndombe. Menobe ntubili ba mamikisha na luvunu yana za tu na di bunde ba mipelo ya nsungi ya tufi. Ha? Wapi yisi ngena sambila. Singa sambila yisi ya mundele sama kinga kutula ba mame ya beto ba biteki. Ba biteki ya yisi ya ndombe ya mundele. Sama ngena tulua mame ya beto ba biteki ya mari. Babiteki ya mari ya mundele. Samla ikina sala ya kuna. Beno ku viluka madiela. Viluka batata na mama. Beno viluka. Ni kuna benga kutalaka tata nzambi ke kuna diaka ve. Luvunu me kukota. Bantu bame kuzungila bao kilele ya tombe. Bao mwesi ba mipelo ba mfumu ya kukuba. Mezi kuzaba makedika. Bame kwena kukanga na munimi ya bao. Beno tala ntima imbi ya bao. Na munimi ya bao. Bamekuwa kubumba nzambi ya makedika. Mundombe kele nzambi ya bao. Bamekuwa kubumba ya kaka bao mosi. Lena kwa kusambila kuna. Nikuna pembe na kutela mipelo kena kunimina lumea na babibusi. Ina kena kusugilaka babi nkuti kukombolaka bainzo ya bao kulambilaka bao. Bamekuwa baboy ya bao. Babiye ni bamamikisa. Beno tala ya batata ha? Bamipelo komase kubuna kuna ndinga ya bakongo kele ndinga ina mana kusambila tata nzambi ve miyakele pe jambu ya mote samuti nzambi na bereke samla na dibundu ya beno kele nzambi ya luvunu ya kele mundele ya luvunu nikuna betikana kuloma na ba mama ya beto beno basika na kati ya mabundu yina batata na ba mama ngeme sala kabamvula ikwa na mipelo na misioni ngeme sala kabamvula ikwa ina ngeme kuzama makedika basika pampasi ya beno kena kukula pampasi ya beto kena kutatamana sa mutibetu me kubungana na nzila banzambi ya bunkoko ya beto ina banzamba koko ya beto ni kusambila vanaka ya mundele ve nikuna beno talaka zola yenge kese kintwadi vanaka kuna insi ya kukangama mutu eshi ya nzinza na kuza kukota kuna asiki mpia beno wetala bame kotisa beto na luvunu kusamila nzambi ya biteki kasi bao mwesi peke sonika diake hao na babuku ya bao ilame tula beno ti ina buku ya tatanzambi ti kusamila kiteki ve bakena kutula beno kiteki ya mundele me bao mwesi mipelo ya kukuba wa mfumu ya dibunu kena kusamila mantola ya kiteki ya mundombe nani kena kutuba makedika mfumu onge mupelo ya zoba ina kena kuna kupesa kiteki ya mundele mari mama ya Yesu ya mundele na Yesu ya mundele ngena kuna kupesa na babandu yakele jambu ya mote ina benu mebaka musiku ina na kusosa kukulisa lingala ndinga ya bantu ya isi ya nzenza na kati ya dibundu ya beno beto mendima yao samuti beto ke dibundu ina nzambi ya makedika kediaka kuna ve yakene mutinu na donc nge kufuemisa ntima yangefo na kufuema ve ina ngeme kuwati bamekona kutuga do bake kusamila kaka na lingala na kati ya dibundu ya bao fonge kufana na kilengi ntima yange kuyangalala yangalala tata yangalala mama yangalala ndumba yangalala ntwenya yangalala kibusi ina ndinga yange ya bankoko ya beto bakongo meku basika nya jambu ya tombe ya luvunu ina bakana kuvunila beno kuteksila beno ndinga ya tatanzambi ya luvunu ya mundele beno kwa yao yangalala samu tibetu na kukota na ntangu ya makedika ina bao mosi komose basika kuza kutuba yao na ngolo ba ina meku kubama meku kota kuna na luvunu ba meku wuna batata ya beto ba mvula na ba mvula bao mosi komose kuza kutuba ndinga yai na ngolo nyonso samu inza ya mvimba uwilila bao beno tala beto tubiaka beno ti beto kele na nzila ya mansukina makedika kutomboka kotiba vania kuhuna kukotisa na isi ya dibulu na isi ya maza na kati ya bangomba na kati ya mfinda makedika kutomboka bao mosi na kutombola makedika ina bao mosi komose kuza kutubila beto munu pongi mfumu ya beno kuna na bwenza na nyadi mfumu ya beno kuna na luangu mfumu ya beno kuna na mpangala
mfumu ya beno kuna na lekumu mfumu ya beno na bantoto ya bakongo. Est-ce que munu pongi mukuzara kati kuna na Vatican ba mfumu ya bao kena bizizu ya Yesu ya mundombe kuna kuna vanaka na Yesu ya mundombe kuna vanaka na Yesu na mama ya yani pe ya mundombe. Est-ce que munu zabaka jambu yai ba mosikila kubasisa yao bakena kutalati makedika tata nzambi kena kukotela bantima na kubasisa makedika ya bao nzambi ya beto a Kongo nzambi ya bakongo ina kuza kupesa beto bantoto ina kusiamisaka yao ina kubiekaka yao ina kutulaka bankoko ya beto kuna na kukulisa ina menga ya bao kele na kati ya nzutu makedika kena kutomaka munu pongi muzabaka ti kuna na bamipelo mebaka na bienvenue ba mamikisa luvunu ina metikisa mikwa ya Biayenda na nkanyampe ba mutantu mkuyu muzabaka ti kuna bamembe kubaka miswa na kukatula bandinga ya bakongo na dibundu ya bao muzabaka ve bao mosi mekuza kubasisa yao muntu ya bao kena kuza kutuba yao yani mosi debraziste yani kena kacha babinza mipelo nyonso kena kacha babinza mizambi ya bao ina bake tuba bima ya bao ya franc-maçonnerie debraziste ina bame tuba labe ka bawa myo mekuza kubasisa mambo ya mekuza kutombola yao sama yekele mekuza kutombola ya sama mayela vanaka na bao na kuza kuleba ngena munu na kukota na jambo ya bao vanaka ti wapi mutinu bayi kuza kutubila beto mambo ya sama beto kota na yao samu na mayin na manyima bake na mayela ya bao ya tome bake na kusala na kusala ti bantu ya mpangala vana kintwadi na manima ya bao bake na kusala ni dibundu nkadia mpemba ina gena kubasisa ndinga ya bakongo na dibundu ya luvunu komonse kusalila mpeka kani dibundu ina na kusosa ngwisani na yandi na bakongo ya mpangala na kutatama na kukanga beto na kati ya njambu ya debraza beno tala ya watata mama beno nakutala veati ya kele mambo ya kaka luvunu kele guna mingi ntangu ya kaka mpangi ya muno vana na inzo yange kanga tele ba televizio ya bizizi yai and kuwa ndinga yange musi nge kuyufula mesamu na iki muntu ina mekufua mfumu ya nene ina lutilaka ya kukuba na dibundu ya baba mipelo kuna na Kongo ya bao ya mosi ya luvunu ina bake tuba Cardinal Emile Biayenda sam na iki muntu ina ken tangu nyoso kena kuena na bwala ya mipelo bake tuba Vatican mfuyo ya mipelo ya Vatican kena kufungudila yani mwelo ina baka kufuaka Biayenda niki lumbu ina nkadiampe mamutantu mkuu satana yani mosi kulumakaka kuza kumena kuna na ngingingingingi beno mugwa kaka ni bao di bundu ina pe kumase kusala na kubasisa bandinga ya bakongo nyonso ina mambu ya tatanzami kumase kuzangama makedika kumase kuzangama ina tatanzami kutelama na ngoma yalime kuganga yalime kutubati wabu yekantangu mono ye yave mume kukulumuka na kusadisa muntu ya munu akongo musikongo bampasi meku noka bigilu ya beno meku wakana mume kutala mume kuwa balusambulu ya beno yai ni ntangu na munu na kukanga mambo yai na kubasisa musikongo na kati ya mpasi satana mekuona jaga kuna Vatican na kuna tuba epeleko beno basisa bandinga beno kuna kubaka jaka mikwa yangana ya Biayenda sana kutatama na kusadisa kuvadisa luleno ya satana kuna mpamba kakangeina ke ya kukula na kimpeveve ngeke na kukondwa na kutala fungula meso na kutala mutindu mambo kena kusalama mutindu tatanzambi ke kubasisa babitezo nyonso ya imbi
ke kubasisa satana ina mekukuba ya nsisi na kati ya bantoto kaka ni ngei na kena kukondwa na kufungula meso ngei na kena kukondwa na kubakula tinzambi kele nzambi ya nene bankoko ya beto mekutela makuna nangi na nzile ya luango ludimana kinkala na kubasisa mushi kongo na kati ya mpasi ina satana mekwena kutala mfumu ya bakimbangisi mekwena kubaka kimbangu kiangani na kutatamana kusala mamu yani kuna yani mekuza kutana na kongo litali na kati ya bantoto ya bakongo batata na mama benika na kubakula TTV bake na kusosa banzira nyonso wapi mutindu bake kusala bame kukondo kumanisa beto na kukubula minduki ukubula babizongo kuzenga baiti na kibutaka bambomo ya mbote na kufuisa musi kongo mpasi bake na kukondwa na kumanisha beto na kutula ba poison na kati ya maza ya kusemwa na bantoto ya longo ya yandi mosi tulendo nzambi mpungu ina bame kukondwa kumanisha beto na kumanisha babisalu kufusisa mpasi kumwangisa balikole kuveisa balupitalu kukuamisa kukubula ya ntangu nyonso bake na kusosa banzila bame kukuma ti foku tekisa bantoto ya longo ya bakongo batata na mama mambu ya tata nzambi ke mambu ya longo ina ene kulonza imeni ndinga ya tata nzambi lena kufutuka ve si yamekusalama ve Kongo ya bao mosi ya dibundu ya luvunu mipelo misioni kimbangisi bangunza bao nyonso ya kele Sodome na Gomore tia ke kubasuka kuna tia ke kubasika kuna ina tia ke kukota ke kuyoka jambu nyonso ya nzisi kuyoka babantu ina mekukota na bitezo ya imbi baina kena kusadila mambu ya imbi masumu ina tata nzambi ina kulembo kila ve ina kena kubasika bakala ke kubasika na bakala kusala jambu ya bukento na bakala kento ina kena kusala jambu ya bukento na bakala na kento baina kena kufwa babantu muntu ina tata nzambi kusala na kizizi ya baina kena kunwa menga ya bao baina kena kudia bima nyonso ina tulendo nzambi mpungu mekutula na nzutu ya muntu baina ntango nyonso kena kufwa bampangi na jambo ya bawe ya makundu kuswa kuma na lulendo na babinzambi ya bao baina mekukatula mambu yanga na ya longo baina mekutula vuanzi ya bao na kati ya dibundu ya tulendo nzambi mpungu baina kena kuvuri na kuzonza na nkumbu ya yandi baina mekukuma na busina na bampasi ya bakongo baina kena kudirisa bantu ya yandi ndeno nyonso tia ke kuyoka banani ke kubula tia ina banani ke kubula tia ina mingi kena kukanisa tia ina ke kupisa na dizulu ke kufunguka na ntangu ya ntama mingi peke na kukanisa ti maji yake kukatuka na dizulu na ntangu ya ntama mutindu Biblia bao kena kutuba ina tata nzamba ni kudikisa makanda yani na jambu ya bamane ve tata na mama tia ina ke katuka na bantu ina tata nzambe kusola na kunata tia ina na kusadila babantu ina kikuza kunuani na mushi Kongo yange kupesa lulendo ya yandi ntangu yange kusala yao ni kunange kubasisa babibulu nyonso ina kukimaka yawa na bibulu ya ntisi ke kubasika ke kudiata na lutambi ya mushi Kongo kunuana kisika mosi na mushi Kongo na kubasisa bantu ina mekukota na babitezo ya imbi baina mekufa babantu baina mekukota na diambu ina bakatuma na lumputu ya opposition na tata nzambi tia ina kevana iki ya kevana binduki ya ngolo ke kunyoka kuna na kubingisa bantu ina kana babitezo ya imbi nikuna beti na kulomba na mushi Kongo kubama ina kele TTV ya kukangama na kubumba nzutu ya yandi kububa dikanda yandi kota na bwatu ya Noa na kutula kinyemo yange yake kitimbu yake mutindu kidimbu ya menga ina isa iliva ni kutula na mwelo ya inzo ya yandi
Samuti ntangu mbazi ya lufu wake kuluta na kubaka mwana ya ntete na dikanda ya bantu ya ngipiti. Yani kubaka ve mutu na kati ya dikanda na kati ya dikanda yange. Tata na mama. Ina tia ke kuyoka. Ina ke yoka ba ukuna. Kiadi ke kuvanda ve. Samuti ina tata nzambi yani wasi. Na lulendo yani yoka ka Sodome na Gomore. Kiadi vanda kave. Kiadi vanda kave. Memba ina kuzwaka bweso na kubasika. Kento ya lote ina kangamaka na jambu ya inza kukumaka kiteki ya Mungu wa ina yani kuwaka ve musiku ya tulendo tata nzambi mpungu. Ina barukani mkuma kiteki ya Mungu wa. Beno kwa yao tata. Beno kwa yaba tata na mwa. Ina betke yoka bao nyonso. Kufa ba mutindu ya nsisi kuna. Mutindu ki bibulu ke kudiabao kuna. Ina njambu ina kumanisha. Ina betke sukula. Kukombola. Pena kati ya ba makane ya beto. Nikuna betke kotisa maza. Maza ke kuiza kubasisa nyonso ya imbi. Na kuvutula lulendo ya tata nzambi. Na kuvutula dibundu yanga na tata nzambi kuna. Kasi ntangu kena kwena na nswalo nyonso. Ntangu kena kwena na nswalo nyonso. Mingi kena kubokila kena utsonika. Pongi wapi kilumbu. Pongi kena kilumbu ve ni tata nzambi kena kilumbu yina. Beno kuwa batata ma. Yake kuvana mutindu muyibi meku kwiza. Kukota na inzo ya ngenge kuzaba ve kilumbu muyibi ke kukwiza kukota. Mentangu kena kwena na nswalo. Musiku ya Bakongo ni mvula yai. Musiku ya Bakongo niki kubumba dikana yanga na tata nzambi. Kubumba Bakongo. Kubumba bantoto ya Bakongo. Kubumba bimvwama ya Bakongo. Mukongo ni nani? Ni babantu ina kia kuzwa bantoto ya Mpangala. Babantu ina kia kuzwa bantoto ya Bwenza. Babantu ina kia kuzwa bantoto ya Lekumu. Babantu ina kia kuzwa bantoto ya Nyadi. Babantu ina kia kuzwa bantoto ya Luango. Bayina nyonso butamaka na nzila Luango Ludima na Kinkala. Ni bao Bakongo. Bayina betume kukanga na kati ya kimvuka ya Federation ya Kongo. Singeke mu Kongo ve kumbu yange kubasika na bantoto ya longo ya Bakongo. Ina kena makutu yani kuwa mutinu ndinga kena kutuba yao. Nikuna betu kena kutuba na babantu ya beto kutata meneno na kubasika na kati ya dibundu ya ba mipelo ya ba misioni tata nzambi ke kuna ve. Ina bame kubasisa bakena kubasisa bandinga ya beto na kutula ndinga ya satana na ntwala yake ni mutindu. Bayombe beno kufuemisha ntima ve. Ya ekele diambu kena kati ya kimpeve ya ekele mambu ya kaka. Ndinga ina bame kuto kutula ke ndinga ya mutu ya isi ya nzenza. Ina bame kutuba sasu deni maturin. Ndinga ya satana. Metu baveti ya beno kele ya satana. Me ya bame kuto kutula ya na lutumunu ya bao mwesi. Na ngolo ya bao. Na satu ya kudiata. Bandinga ina tata nzambi kuza kupesa. Yake na kulagisa ti yai kele mambo ya kusatana. Niku na mwana kutuba na beno. Beto fwana kuyangalala. Yina baki na kubasisa bandinga ya beto na mabundu ya bao. Beto kutala vya udiamu ya imbi. Samuti mambu nyoso ya imbi. Kena kubasika. Tatanzabe kena kubumba bandinga ya beto. Sam bandinga ya beto kutatamana kusadila. Na kusadila yani na makerika nyoso. Dibundu ya bao kena kudiama. Yame kudiama deja. Beto kuyoka dibundu ya bao. Beto kuyoka kutisa maza. Na kumwangisa na kuvutula dibundu yanga na ya tata nzambi. Ina batata ndundu vani kusalisa. Batata ndundu vani kulonga. Ina batata buename kusikmisa yao. Ina batata buename kusinga yao. Ina batata mekuntimame kutatamana kusiamisa dibundu yanga na ya tata nzambi ya longo. Matono na ngwele ya mote. Mwisi Kongo kele koko kongritadi. Mwisi Kongo kele koko kongritadi. Mwisi Kongo kele kongritadi. Mwisi Kongo kele kilemba nzao. Matono na ngwele ya mote. Kaka nunumu kele kuiza abopia.